Pamirsa Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose ngaptiang majang kerama sane jaging ranjeng Bali areng pelabuhan Gilimanuk. Utamanya ane pasca lebaran, mangda anutin panoreksan protokol kesehatan COVID-19. Sekadi kepanggihin usaha nambakin panglima COVID-19 ring Bali, kejan tenang pini becik puniki kacih nayang antuk tingkat kesembuhan pasien COVID-19 sanes sayan nincap tur kesang rebecik oleh pemerintah pusat. Netizen taler mausang parindikan puniki sane mungguh ring akun Facebook @balipos. Netizen mempengabti majang petugas mangda nincapang panureksan ring pelabuhan Gilimanuk. Ngenenin indik prasarat majang krama sane jaging ranjing ke Bali patut pisan kaslehin becik nenten wenten malih toleransi. Protokol kesehatan ring pelabuhan patut kemargiang becik tur ngeluputang pabuat angge suang-suang. Sili tunggil krama Bali mausang jantan kantun ake krama Bali sane kayun meneng ring jero selami langkungan kalih bulan. Punika mawinan sampuna ngantos wenten oknum sane nenten anutin pewarah sane jantan sida nincapang panglalah COVID-19. Krama sane tiosan taler mempengabti majang Kapolda Bali mangda nyelehin pemargin arus balik. Tes web miwah rapid majang angga sane jaging ranjing ke Bali pinake kewajiban boya jehimbauan. Kaptiang pandemi COVID-19 ring Bali sida kaselehin becik tur nenten sayan lah. Bali Pos nguningayang.